चेंजल नंग बने नंग ने हम चेंजल 41,722 manpower of various ranks, including the Home Guards and the Village Defense Force, headed by a number of senior police officers. Gentlemen, तो थोड़ा लो याद रहेगा कौनที่เหลือก็ได้ของจบในตัวสิบเอ็ดpolice ที่เหลือนี่เป็นที่ทำงานเขาวิจารณ์น่าจะได้ต้องเด็ดใช่ First contingent crossing the 17th base is Combined Manipur Rifles male contingent, Chana Vedanta Maitei of 7th Manipur Rifles. next, Combined India Reserve Battalion Male Contingent Number 1, commanded by Jamadar Herojit Yangwizam of 3rd IRB. The next contingent is Combined India Reserve Battalion Male Contingent Number 2, commanded by Zamedar Moirangkhem Hemjit Singh of 5th IRB. Male contingent commanded by Sub-Inspector Loitongbam Peter Soni. Next Inspector Kayan Paigam Devjit Singh. Next, Kipgen of Churachandpur. the next contingent is Combined Civil Police Male Contingent Hill District Number 2, commanded by Sub-Inspector Yumnebam Lakesten Singh of Ziribam. Next, Combined Commando Contingent commanded by Sub-Inspector Kumukcham Priyojit Singh of Imphal West Commando. Next, we have 9 India Reserve Mahila Battalion contingent. Next, Combined Civil Police Imphal East and Imphal West Female Contingent. The next contingent is Home Guard Male Contingent, commanded by Senior. Next, Combined VDF Male Contingent commanded by Sub-Inspector Khetrimayum Roshan Singh of Imphal East. The next contingent is Traffic Police Women Contingent, commanded by Women Sub-Inspector Irom Ronika Devi.
The last contingent, Manipur Police Dog Squad, Imphal East and Imphal West, commanded by Head Constable Swami Kumar Leshantem, and Dog Squad K9 Center Lafayette, commanded by Head Constable Khangembam Kingston Singh. Thank you, sir. Dr. Rasni Yekhom. ꯁꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯗꯧꯅꯤꯅꯦ ꯑꯁ Commendation Certificate. Sri Kangjam Santosh Singh. Sri Laishram Khogen Singh. Inspector Maibam Sudhir Kumar Meitei. Sudhir Kumar Meitei. Water and others. Sri I.K. Muiva. Shri K. Radhasyam Singh IPS.
The parade commander will now seek permission from the chief guest for peeling off the parade. श्रीमान 원탁이 머리고 पुलिस 대중대 패래 विसर्जन करने के लिए आज्ञा प्रदान करें श्रीमान 내가 싫어진다. Police hojikna Manipur Rifles haina khangnariba force asi lingkhatki hokraba sanglaba chahi cha sing asida Manipur Police adukki matik pakthok chauthok paga loinana mingchat mayam ama maru oina insurgency thengnabada purakre chahi chamagi khongchat haibasi police force kumba institution amagidi history da yamna maru oiba tangkak amani first battalion Manipur Rifles lepak asigi police force sing gi oina amata ngairaba chahi chama helaba unit ni 1950 gi oiraba saruk aroiba saruk aduwaidagi Manipur Police na lalholok kaya thengnaduna lakhi amasung state asigi mingchat kaya purakhi mathau pantho pada thawai yauna pontha pi hiba kaya amasu yauki Manipur Police na army amasung paramilitary forces ka loina na sanctioned by intensive counterinsurgency operations amasung area domination na maram oiduna UG activities yamna hanthare state asigi security environment su yamna phagatle counterinsurgency operation amasung state asigi rehabilitation policy singna maram oiduna masing yamnaba lona yadaba UG group kaya ama national mainstream da join to kre chahi asigi March kita mapanda TPLA ki kader tarataruk amasung valley based UG groups kharagi kader mari na kulai thadok tuna mainstream da join to kre suspension of operations amasung tongan ba UG group singna sign tongna khiba agreements amasung MOU singna Manipur si santi gi lambi da purakre haiba mayek sengna tatle hokhiba chahi asida tongan ba UG outfit singge extremist 263 fa bangam amasung extremist trahumdoina neutralize tokre yamlaba khutsu khulai singsu phagat pangam khi kudam oina 149 weapons
2783 assorted ammunition, 75 hand grenades, 398 detonators, 5 IED, 34 letter bombs, 3 kg explosive substance, WT set 29, amasung tongan ba makal explosive materials recovered toki. 21 persons NSA gi makada detained toki. Yamlaba Sianpam aduga 6.4 lakhs rupees amashu tongan ba UJ group singdagi thagat pangamki. Chahi asi maktada tongan ba drugs 36 kg heroin, 841 kg ganja, 479 kg opium, 272 kg brown sugar, suspected 583 kg of brown sugar, 9,39,478 number and 58 kilogram WY tablets, 18,710 SP capsules, 427 and 10 tablets, 12,765 bottles of cough syrup, 7,306 simplex plus C tablet nachingba agatki. Poppy plantation su 3,612 acres destroyed toki. Criminal case investigation gilam dasu Hokiba 12 months ta 2,186 criminal cases lotion ki 454 case na charge sheet hagat ki aduga 1,732 case na final report hoina hagat ki. Police na public order nga pada COVID-19 pandemic na anuba challenge kaya ama pihi. Waraba pandemic ki matam asida Manipur Police ki service ninghan naba leitana pangthok tuna essential service amasung oxygen yauna medical supply sing puthok pusin da ayet pa leitana ba on nakhi COVID-19 ki lantheng da ekoi ki department ki mamal yam laba personnel tara hundoi ki punsi longki makoida egi respect uchari October 2020 dagi September 2021 gi manungda police constable ASI inspector LDC stenographer yauna personnel 173 da promotion PK promotion Pangkraba Singh manungda India gi nupi gi football team da yauriba Sangnai Rabi footballers Ngangom Bala Devi amasung O Bembem Devi su inspector da promotion PK Tokyo Olympics da silver medal Phanglak Krabi Saikom Mirabai Chanubu police department da additional SP sports ki Pampiduna ikai kumna ki Tokyo Olympic da Saruk Yarubi judo sanaroi Lingmabam Sushila Chanu Bushu Inspector the Promotion PK. India Today na chat Thakiba Chahigi Oiba State of the States ki survey da Manipur na Apikpa State Singi Manungda Law and Order ki Lamda Huaidagi Pava State of the States Award 2020 Pangki Thobal District in Nopok Semai Police Station na India Pumbagi Oina 2020 ki Best Police Station Award Pangki. Hairiba Lim Zabat Ningai Oiraba Trophy Asi India ki Honorable Home Minister Amit Shah na virtual Oina Nopok Semai Police Station ki Officer in Charge da Kutsin Narakhi. Best Police Station ki trophy asi Manipur Police ki professionalism, hard work, dedication, amasung community policing bu sakhang biduna PB rakhiba trophy ni
hairiba achievement sing asi ekhoi Honorable Chief Minister Manipur Sri N Biren Singh na luchingbi duna phangkhibani haijaninge lakadoriba chahi sing sidasu Manipur Police na thawai hakchang yauna yamna professional oiba mawongda Manipur miyam gidamak hotna khigane chahi asigi best police station ki trophy best battalions ki trophy best police officer ki award DGP commendation certificates with disc amasung ati award phangkhraba pumnamakku makoi ki hard work sincerity courage amasung mathong masak khangbagi damak hagatpa mongdokchari Manipur Police na ngasi mak Hawaii hakchang yauna kanna wona duna people oriented service transparency efficiency amasung all round modernization uraktuna force asibu taseng na choba matik mangal labor force ama oihannaba kanna honari sigumba matik chaba police force asigi luchingduna service torapa asi pongthok cha ningai ni eigi ngasigi speech ta aina acknowledge phajana thamjaning badi ngasigi sarkar na Manipur Police ko matik chana unstinted support pidana ekoi ki government state government na ekoi ki Honorable Chief Minister N Biren Singh ki leadership makhada ekoi ko guide to bidana ekoi ko support pidana si sarkar na Manipur Police si support to bibagi ekoi ki achievement mayam se hanna ei hai janinge si mayam se possible ni haina asi lauthok chage aduna once again I thank the government of Manipur and the Honorable Chief Minister of Manipur in particular. Long live Manipur Police, Jai Hind. And focused in performing our task. All ranks of Manipur Police, the state government is senior officer Singh, variety of contingents, Kunamak, invitees Singh, the media Marmapan, Mayam Kunamak, Ekak Kunuchari. Equigi BJP led government, Sigi, Sahi Manga, Surakuruba, Mari Manga, Sigi Talaksida, Maraksida, the Messi, Equina, Sam of Contract Suba, Manipur Police Key, Rising Day, this group, Yabai Koi, and the Gitamski, or Sahigini, Mashida, Ayhan Hambla, policemen, police personnel, Aduga civil key, Labiniba officials, Dog State Government Sigi, IRB, MR, BTF, Home Guard, the single, what the government. I give my gate again. The state government, she give my gate again. The Mayam, my gate again. I Kapagil Pijari, Loinana, Okipa Sahi Mari Makai, Try Helpush Leda, Labiniba State Ki Force Putting Mana. Yam unitely, Yam discipline Lena. Manipur Praja Singha, Loina Bidana, Pandava Thugo Watho, Tohon Bagi Mahutta, Afabala Bida Praja Singha, Police Kunga, Government Gimari, the Afaba Portana, anti-social elements, Kaya, and Gimatumina Dandi, Pian Banamamba, Aduga, anti-elements, anti-national Weba. Aduga samasibo mamingai oiba drugs, poppy plantation, nachimba kaya
paksana jingman athapa anakpa haiba leitana abo sheng na mayamna pi kiba contribution do adu bidamakta miyam gi mo shilaga sarkar ki mo shilaga amadi sa gi mai gi mayam goi agat chabani amadi na chabani police ekoi mayam pura mona darkar lai ko matamda security ki isa ki security ki oiro garigma jaga amagi iram thokki oiro garigma jaga amada phattabale ki oiro all the time we remember police ekoi ne darkar lai bada police ki mateng loba police ne ekoi mayam ngak senba maina police singi karigma tanja mala ko matamda police sing bawa mathapa honor to ba ikai khumna ba thamba respect to ba madusu koi sarkar da level ba punama amani marpur praja punama ki kangai phadro matho mo oi gedabani have say thamjani police singi sacrifice yes society mo le di apaba phataba yaw do nate police singi marakta kana gumba sen sagrin numra sen ko gumba ma to e na gumba yaw do nate adu state police na nasi bhawada police manunda yawraga samaj gi mun leba ki phataba to kushi samaj gi man ba to kushi da kana tan mission sang karni bolite mana toromba mana lalamba mana salam reset to be matulina sab saba dandi angi matulina fangan gi bang atani haibada laloi aduna aina once again aina manipur ki police ki magi activities magi mathuk dawriba ai toidong ai am thagani ngai ni siri bangi area da tawriba Dehangi area da tawipa, More da tawipa, Jiko Valley ki da tawipa, Tunzo area ki da tawipa. Many challenges lie latur nate. Hadiga challenge mudo Manipur State Police Force, MR, IRB, Lailiba. Punama combinedly, jointly, the Mapandagi Ladiba, Assam Rifles, Army, joint combined Orkan, the Matamatam Gikoi, Teneraga Prajas in the singer Lehenbagi, Sakti, and the Piri heaven. Saimani Makashi, the Manipuri Prajas in the city, Pamu Tumba Pange. Saimani Makashi, the Manipuri Prajas in the city, Amamaten. Sorlambi sorok sa to pangame sahi mari makai sida lupi ngam lungdang da office khalaga thabagwan wana sur bo hanjaraga bazar da hotel da coffee thakpa sa thakpa masa masu pudana thokse bangame si sigi life si sahi sangna sahi kunna kuncha amar landam shri mangur manipur ki prajada punshi ki hinbagi mahau hai blo khangam drabani nong kitang tar numit kitang tar koda kitang mamsala koda masa masu makut chamarga dukan thong lona ba bazar thong lona ba targa mayum yong lona ba sena bada madu nei bagi lambi oirambani mayam adu ngasidi I appreciate DCP Manipur. I appreciate senior officials, police officials, police personnel, OC, constable, MRD rifles, IRB riflemen, commandos. But mayam gi am sincere oiba ithau the morning san ba dedicate to ba dum ba
aduna ngasidi ekoi phibam si yo bong amok phibam asi makha tana thamkiba sangi lakadoriba matungi sahi dasu ngasi manipuri prajana yumda nungaina hamung tumba phangzariba hangan basangi matama mada lamdam sigi mai bi isali singna numit kitang tarakpada kodong na maya sangne dana masarga nisabul sangne na masarga yarit dana kang markuda beku markuda ahim yarit dana dumna le mudo bagi mapuro ba magi masa sing lekai sangam mudo masidi police na mahut silla sangma kanda ima isa isal singado hamundu nungai na tumhale sini ekoi na thabuk to bugi nungai ba sini ekoi na police sam mo bugi ekoi na sa options aduna election maya naksal polo na makal makhagi larong sing hatta bamiyo kya dagi tholok na bahonari police ko badnaam pin na ba state government ko badnaam pin na ba makal makhagi honorably aduga honor ki gani मधुकी दमुक्ता अपने mentally prepared होता है आई कोई दस हावन न होनर पे आए आई कोई द पूर्ण न होनर पे आए आई कोई द लाउन न होनर पे आए ना तना तब मिंसिंग तो इस सेट गवर्नमेंट की लेडी पुलिस फोर्सेस को और गवर्नमेंट को मिचर थी ना बा होनर करने ने मधुकुन मधु कोई calmly legally humanly कोई दिल तो बुसनी नसी सही मरी मखाई मंगा भारत कदर बिसेदा खांग का लाखिबा पुनिंग बगया ले रसु सैनिंग बगया ले रसु खांग का लागा नसी पुलिस में रिपब्लिकन की रिलेशनशिप सागलतना भारत की मियाम ना मसक खांग स्टेट में होले पीस ले शांति ले बा बन ब्लॉकेट ले दबा communal crisis like the insurgency की problem almost subside all over now. Center की leadership में lobby रिवा. Center की leaders अदर honorable Union Home Minister मणिपुर की तरफ का honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ने का लड़ोई को step शीन मणिपुरी यंग ही कोई आमना sympathetic कमेटी honored याव बातों का मिये Narahan Manipuri Praja Puna Mar Kaunur Roba Ekoi Sarkar Sinadi Ninshan Maga Miyo Kulum Doya Maharaj Kulusundra Maharaj ki Yauna Ekoi na Sad Energy Sleda Atar the Koraga Chandi August Nana Bakilaga Lai Kacha ki Bodum Moham Andaman Nicobar वाना मतलब दुगी मैंने कुछ नहीं खाता मंगा मैंने बोला उनका लेखी बा अरे बुआ मैं आप जो recognize हो गिरी हरगा मसा सब ले हरगा मधुदे दा Mount Harriet ना British की मिंग अमगी हो दा ले रहे मधु British मसा की मिंग ले रहे मधु colonial rule ले रहे और अदुगम बा freedom fighter मणिपुर की अदुगम मसा की constitution बा उसे मग ले रहे मधु बा Manipur guy, the man, honorable Union Home Minister. In really calm to appreciate Obiki Bamadi. Aduma Mount Harriet to go. Mount Manipur guy, not Obi, not Obi say. Mashi Ekoi Mayambo, Manipuri the labor, Manipur the labor, Mayambo. Respect, honor to be Bamadi, second people. Mashi Dampe, honorable Prime Minister. Narendra Modi ji, the honorable Union Home Minister. Union Minister Center the labor को कोई था तो बोलते अदु ने कोई नहान मान head of hockey को की नहान में के अहिंग I really thanks the whole unit of the Manipur Police Department including IRB MR लोग ने मकान पुरी मकाइना race पे जब दा candle का लगा था मकोई the respect कुछ ही है ना तो बोलो I am unit में हम पुनः मुझे लोग ना कैंडल थालगा
Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister ni muthagat pagi photograph candle pagi WhatsApp group tawi madu bijang ta swai mayambu appreciate tori ekoi tangai kadaba changchen be daba ya daba posak khara de koi leptra chambata ekoi samaj bu moru phun ma khan daba khona rei drugs Masimadi without compromise. War on drugs, am mai pang je khujat ri. Am sakthi na mai pang. Bhagal libe mayam. Tawriga mayam sim mainland India ram chakki gadaba mayam. Assam da chakki gadaba, Assam sal ga Bengal da adu da mathang India ki mayam stokki da mayam ko ke. Police sing da. Nap na. Ayat nungin tum basaba thi da ko phari. Aina Masi ka mari lengan deal to ba police personnel sing the officers sing the dining machine. Masi mari ekoi compromise to musi. Anti-national to ba India ki mayok to leiba kangbu. Anti-national to state ki mayok to leiba kangbu to drugs to ka na ekoi ki generation ju mangan na ba honor ba kangbu singi. Mayok to ekoi makal na mata bi ekoi compromise to musi. Yes, barak the politicized the Boyam Yorkani. Issues politicalized or the Thainaba, so many things. Folks to talk, folks to talk. We should prepare, but we should be sincere. We am Tamoshi and the Rogata Praza, no in a company, Praza say, lining. A Shambata Bogana Canano or another Bokanano, Shamatam, no in a company, no in a porkany. Aduna. Aigi migi na you know anti-national drill to goda aigi migi na bigano drugs ki mayok to goda aigi migi na bigano anti-social elements in the aigi migi na you aigi migi na ka khatro mido kan khata bo honar gadi aina aigi to kan khana gadi ai niyam ya ra matar bokan so lagi kan khati di na har bokan mo do ekoi da 좀 더 살펴보면 뭐 아두나 죽음바 보시더디 거의 아이 거의나 많다 그래서 아미암 그 트랜스퍼런시 웃거든요 아이 그 신서리티 아두나 무슨 파보다 아이 거의 연비요 Lameker lising ohunga saniga umudra matwidigi poppy palm plantation yatan aduga gizi chamni ga mudra manga 495 henba opium target ki heroin khatte da kilo gunipan ganja khatte da kilo sanipan netratro brown sugar sungna honar laboratory ke koi tuai kre mujhe chul lab nahi kuch adha ki gani masi ki drive lab pe yar maram di truck sina madan basi generation to generation ne ngarang mo hawa da thoi be accident ai ta bu tu sumi Madugi car thoroi ba to ai di postmortem ba di ko di yeng ma kari sabnu madugi angang ama car thoroi ga masai gi media dur nan paira ga to ja media gi wa ma sa pa kari de ne bata madu kari sabnu kari season na bono na traga kari no ma madugi spit to the thori bodro adagi amana ai policing da maroina traffic ki in charge puriba unit ki dai karam ka ngasi ai appeal to jage ekoi traffic rules sikra koi idang section na to holinge casual na taba casually yana chappa na taba
angang mayam ama gari thau angang mayam ama ai mention ra khande sai try pas sura mo jo angang sing gari thau yang ui sima strictly from today onward adaki any car any four-wheeler thauba sing janga sidagi bell father sing se bell father sing se mase kodak tagi action logo hopsi lambi phaganar kwa lambi paphong na pangina masida maning ta me ba tawri me na nungang ma ai khoi bu sirang bu bu kangai Honorable Union Home Minister kano National President JP Nadaji lakane na ye masal pani pung do baro hele kang kano ki sida Pakistan ki sida inserts state ki inserts party ki samit patra suyawi samit patra jishu sanna kai god khona gi ma mayam ne la ko je khona ma na kan jo dum tha da bla te la pi le ni hatta kari no ne ma du gi amang mui mari ra ke no no thor perspective hatta police gari lai hai gi na tra adu lai hai gi ta mo ya man to ka ai ko ji ai ji song fu adu ta na ga police na phare kari kari no am sing du masam mana me ma ta da adai ai no ai ta na mo ai ma tung da mai to roi har ga tha do pi ko karo gai moi ma ba han sing ko ga tha do ki e ko gi se ke no ma discipline society ma se ma na bai ko kan no ko se discipline society si oi oi mo ngam aduna sometimes policing gi rule gi wang ma na te ko niyom gi wang ma na te niyom gi manung da ain gi manung da policing kitang strict oi basangi policing gi kitang strict oi ningi yana bachan ko na taba so mane hosi ki bel kharam da ko si kodak da phar na oi ko na to gi helmet uk ta bogai khamer ga mui ani la ga amadu phar ga helmet ga pura la ga ko ga thaw na to ma to ki ko madu gi type to da policing na traffic kisi kinang serious way na ngasi dagi ngarangi accident do urugudai sati na I'm really shocked aduna madu masi ki atang sida senior police officer sing su kharam ta section bureau aduna koi policing na nation building da policing na state sigi state amagi law and order aduga state to gi miyam gi pusi na sian do law ba adugumba thabuk sing do masak khama ka da honorable prime minister Narendra Modi ji gi makha da honorable union home minister na bharat ki lady ba state putting makka police ki oi ba du memorial park martyrs oi ghabu singi moi gi kubam saga da bini hai da pro ko ko bisu chik chik ma le re ko so ya ma almost sablo re semro re adu male ba ki demda thwai ka traba miyam gi seba da thwai ka traba du male ki traba atho na ka ba kabishim do adu gi demda sahi kuding gi ko yo kon da le shukra ka da ke na koromba blessing do ko jena ba gi dama sangat pani aduna ngasi mak adum nangna sanggar ba yabni lore bani adubu ad sigi de makta wakal puthoraga police mayam sigi sacrifice ka thokriba constitution adubi order to them nena hotorai ba du order prime minister or honorable union home minister to lapukanda kahon bana inaugurate on bana pharagadra haidana ngasi si inaugurate to dobani aduna athuba matam da union home minister lapayai ma lapakanda ma panjaba ma honor to bi ba ki state police ni izat samman do ma lapakanda tawnana ba haidana thamjabani musi tu si lorega honorable members in apai gatung sanga bi yemina se aduga amana hadaki covid-19
chahi ani sida police mayam wa ki do ai masima palam dragadi ai apum phararoi police personnel mayam no de wa ki mayam isada covid pakadra kayama su police officer kayama su adigi person kano sipoi kayama su covid na narini Assam Rifles ki hoigera CRPF ki hoigera to koi police ki su marandi mayam lai to ki sebadi to be ade se jini banda bharat leirugo nangi leirugo mioi tisim kuthani fudu suddenly lai asmo jo anda lebe ya gamne covid na na ne hanne yema do like this inner re zamna re lai train sida lai kanam songla ba manna ba yadana madu koi jiri sidai da masdai da mayam to madu ki tisim kuthani fudu mau ba jiri gais da wo erga mainly jiri da ne ya mathe na lise mau na gari da la ma ya do aduna madudai da chokna basu yada padna basu yada plus mayam tawra master driver mayam chati yu yada na driver shu lo kona request of their gari owners me request of their mother poraga so mu thamam nam de ka thambai la banate ki min thajan be apne te to madudai da jaga da quarantine center tawra ga sagar laga mother desh ta holaga madai da mayam sigi normalize to hona pada police personnel shin mayam na walk do MR IRB ai maduma ai tasena ai ngasi gi numisida ai police punamaku personnel punamaku ai thagachari adu kuma yamna crucial oiba urba tanja da ising chau gi ba matamda police personnel mayam MR ki personnel IRB ki personnel mayam thola kanda sang na jaga da tulen khongwan men da tau ki balo ki role sing am sathi na appreciate ong ngai ni aduna nei ne sa ho bu police put the si to biu ko bu ngapiu na tra si ma ngapiu si ma to biu si ma to si na hai do se police na khanga grin tawri do when aikoina police ki kari ko ta ja mo la ko ka da police ko chaina na ko na bana hana mang tha bu no to ko ma du mentality do aikoi general people's the general concept ki ma du lo ko ka da hatta badru phata bu sai si apaba ma ya du di appreciate to ko tam si hai ba si ma ka kai ma ya da amo na ya to je bani aduna I really proud of you mayam ki mapandagi ngasi sarkar si badram yaudana irang yaudana thada chenaba hana sunaba tumam samung khangdaba dumba ira adu lehendana ingasina mehem birai si mayam mapandagi ni aduna ngasi sama kuntrarak suba rising day sida aina DG amadi magi police officer sing loin na ko gimu manu mayam punama police sing na duty sa kaga magi family sing na lori go role awaba mayam du so koi uguda bani kaitang aina ngai da bai bo transfer posting si thaba kana ya toine he wanom da basi masin da to di transfer posting si khara apun sana hantat bak implement to hong amdraga su at least ishora sambiduna matang su koi lakne na khale adu tawra ka de koi chahi ani army ki tawra sumaina rules samage makhada rotation to ho gaya to transfer policy do implement to hong amagadi koi stage da leriba imbalance hoiba police ki activities si khara gai koi normalize to ba regulate to ngam gani na khali aduna wapam kharse hamjarga manipur police matam sangna miyam seva to ba ONBU hai nei sura nijari mamangi manipur police khatani ngasi MR की असंग olive dress
set pa yari se Bharat ki manungda kari gino matam tu le ramba tu ba hostilities state ke against the Horo Kibalan Tanja kaya da Manipur ki matam tu ki MR and state police na log ki ko role do matam tu ki Bharat ki president na sakang bagal hoina na Manipur ki hoina de akhanda na hai ba olive machugi dress hai set pa yai hai da madu bi encouragement recognition to adu ba police post ek megi yam sa khut chani ngai ni ujikshu ai lo sen digai da ai ne hek home bajar ko degi ai WhatsApp group ta policing book phone be aro ko hai da nai na policing book phone be aro ko hai nai na hai da na kasi di book phone be ko da ure roina ai WhatsApp group to the morning की PT जगह नहीं पुलिस वगैरह IRB वगैरह MR वगैरह मामा की बटालियन दा मामा की पुलिस हेडक्वार्टर मामा की कहना SP की दा रोइना PT morning की तौबा सेन बा जोंबा एक्सरसाइज तो मैं हम दो आई लोइना मॉनिटर तो हुई आर्म्स ग्रुप की आर्म्स पर्सनल की WhatsApp ग्रुप में नहीं अदगी लोइना ऑर्डर की WhatsApp group amane engonda ai organization se aduna ai loina every morning I monitor dawi aduna mayam na tawli pa exercise PT drill hakchang fit thamna bokon ri mayam do makata adum sethabiu kuno ko ishwar mangor bibisunu kusin sango bibisunu tekta kaido bibisunu ai apun prashit thambaka ai mayam kuno ko kurun chari jai hind